Hi guys, padong na po Miss Bible Study guys. Bible Study ang kauban ay. Kauban. Kauban. Bible Study. Maglakaw lang. Ito ba dong? Diha na po yung motor kaya ron. Asa ba? Diha. Ba? Oo. Aron makalakaw-lakaw ko. Tara guys, abot na guys, maglakaw lang. Di man pwedeng di maglakaw.